Ni suwing ka pa sa kanti kun Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, ang Alicia Sangma na simang na daan ni Koborang ko para katinga. Katsa bichong rang, Shillong College Salgnina National Workshop ko sukchaka. Bijoli dul ni bag chusukani ko mania. GSU rang President ang pa Alexander Marak ni Siana dukong rema. Strict Khatkapa BJP MDC Shri Bernard N. Marako Uttar Pradesh o rema. Chigumagpa Koborang Shillong College o Salgnina National Workshop ko Kulgriks ni aro Kulgrik che tarik ko ngata. Shri Conrad K. Sangma ya function ni oprakanyo mungsong gapa sukpagpa nga. Yo workshop ko hazagni Kulgrik ni Translating Vision of New Education Policy team mo pangchake Shillong College ni Auditorium Hall ong atanga. Education Minister Lakman Rimboy baya workshop po dongpaa aro kata mangsa mangani aganani ko takanga. Yo workshop ko International Quality Assurance Cell baksa bakrame bakraeng parang na tingswani ong nagata dakanga. Adok ni skotong yo prakani ko tako hazalgni Kulgrik NEP ni poraeng gapa chadambirang na mungsungani ko akan thalata aro mukhangchi wamang ni porani aro muksungani rangko chusokat na matnagata tariswani gata onga. Yano bakraeng gapa dengtang sing gapa mandirang ski gapa rang aro college jo poraeng gapa chatro chatri rang onga. We realize we need to invest in a child in the first 1,000 days of his or her life, and then in the phase where they are about to be 8 years old and before, and the adolescence level where girl child especially need a lot of counseling and support. And we realize that we don't do enough during that phase. And then suddenly when the class 10 results come, we're like, there's a problem. There's a, that we're not being able to, our students are not passing class 10. And as I said, that's the result of the problem, not the problem in itself. Power Department ni Officer rang, aro kamay gaparang, adok aro skutong sarkar baksa nangrume, ya antisa bate ating gapa Ujwal Bharat, aro Ujwal Bhavishya Azadi ka Amrit Mahotsav ni bakata, ya jani Kulgriks ni tarikoni, mendi pathar ni Multi-Purpose Cooperative Hall o, North Garo Hills o chusukani ko manyanga. Yo chusukani ko manya niyo bakar ang gapa officer rang, nukmarang, sordar, takcha gaparang, school aro college to prang pa chatro chatirang, aro wulwulap yapadong pa mandirang nga. Ya manya ni bichong bijoli ni dol, ni gata wamang ni chusok po nga nina, aro wamang ni mukhang chidak na aming gapa kamrang ko para katanga. Garo Student Union ni dol gaparang, member rang aro wamang ni Turani Assistant General Secretary Salman D. Sangma, wamang ni President ng anggapa Alexander Marak ni Siana Dukong Ramam. Lead Alexander Marak, GSU ni President Hazagni Sku o Onganga. Arua Khasi Hills Union ni ba Vice President Ongachem. Alexander ni kakete aru union na rakekam ka anirang na wakujungnan gisikragen. Union ni dolgatas kang siyang panik nuktang na akademyani aru bichakanirang ko dakanga. Garo Student Union ni dolgaparang memberang aru wamang ni Turani Assistant General Secretary Salman D. Sangma, wamang ni President ng angpa Alexander Marak ni Siana Dukong Rama. Lead Alexander Marak GSU ni President Hazalgni SKU o Onganga. Aro wa Khasi Hills Union ni ba Vice President Wangachem. Alexander ni kakete aro union na rakke kam ka anirang na wa kujungnan gisikragen. Union ni dolgata siyang gapani nuktang na kademyani aro bichakanirang ko takanga. Turani BJP MDC Shri Bernard N. Marako Uttar Pradesh ni Police rang Hapur District ko rumamat na. Aro wako Kulgriks ni tarik ko kordo na ramanga. UP Police rang Meghalaya Police ni Kobor nat kaman gata sandiani ko dake Hapur District o ni ko Kulgrik tok tarik ko rama. Garo Hills Police rang ni Kobor parakata ni gata wamang Hapur chi Bernard Kurmina gata wamang ni special team ko watata andi ba wamang court ni order ko singinga wako Garo Hills na ramba na gata. Yan dal na Kobor nga nisok pa sa kantikon metela.